Amusibire muta inywe nabakutondera Kitara TV amabara Julius Kyomwendo omusajja omulisi omwehabo omuli ntekaniza tugiyeta ekiererezi tubaho kuba ntukuhereza aho na halo kali ebibaire mu wiki halo tabaire itali tubaire umayitu rubatira haingi niko kikali kandi butubantu rubata tukuba tukora research iyo kitakoniza kusanga samwe ndagwe kiro tulibata okagamba Julius na badogo bakutozaki ntamanye ite tuli mu research zaite zitukora habo kuba nibyo twina kubayiki ya kandi twakusanga no gananka no gapama gaikaremu webale mu Badogo abantu beyongere kutwenda muno abantu bakusima abantu beyongere kutwenda ijwero tarure kagadi baitu lero wewe abantu be kandi misa hati twetwe naruwe sereka bageni bangamba bakakurura mukanyansi ne kibebi bo abantu mu comment section yani nikonkurwaga ni bagamba mali kiumaisha ngo abantu banduraga kyonka baculeire baliyo ni barora hati nyoni imanya ndi muntu wa bulikiro nikalira obusaku umanya abantu beyongere kutwenda kandi ni season yetu Badogo nkwenda kugambira kino niko kikali hati therefore abanyanzigwa abatakutwendeza muina kuikiriza bwikiriza nti abantu bakutwenda obo kunyenda obato kunyenda baitu babantu bakutwenda ekyo niko kintu kikali akatikamu okaruganju obunyansi tetonya nabo ekyo iwo muntu omubwo kuno babantu bangi abakunyenda Julius ngo kikunyongera na amani koyongera kubaza abinte bikubani bikora ki nibitalibaniza abantu omaya abantu abatuno babintu bitito muno aro iwo kimayara muntu akunoba narano muri aho ruvimbo kumusinga mekyo harona abana abagamba baite ebyo bikarani bitubaza ho manya bikibiki banzo birugeho oli nakunoba naranta bukubo ino ruvimbo kumusinga naroro kunyirira kuzoka kurungi ekyo nakyo nakikunobera nikimutalibaniza batiri yali waikani okusorota kunoba musajja nkanyo okuba nonobera omusajja nkanyo okuba nonobera leka nkuterekeze microphone obwatu kurungi okuba nonobera so hati otekuwasa kyalero kinunyizire kubahebura kuhebura bona batagane ozire kuhebura kandi bona batakunyenda aba batakutwenda tetulabo nayo baina kuba yoko nibo bakumanya hati kandi ndabalekera na nyoka ninaga kwikana nimbolekya kyonko iroho omuntu atakwenda utamuenda kandi nkumwenza kandi nyo ntakugambe jweri nyo nyenda kuolekeza omuntu atakunyenda nti nanyoti nkoraki timwenda kandi nabino tinyenda kuswekereza me am not a hypocrite Badogo ngo muntu ni murora tinkumwenda ni muhereza smile omaye Julius sekinde kiko usinga kumbiza na TikTok hano abadoma abakwizira mu fake account abwe na ijana yesereka ijando likisani yawo manye Julius ni watakunyenda hati na nyowe nkoleke ngeri batenda mu bantu kandi nekindi nobukuba ninsindike enkuba etabuzabuzibwa ekwate kunyingi bungamba nkusindike enkuba hala abanyanzigwa bange etaburabura ekenge ali kutera henyini direction na mbeloni kyo kikege kintu eki so Badogo ebiharo bimanyire ebihara bino bibagamba bahayira abantu ngo bamuteyire ebihara bitahayo timanyire kyonka buli omwaba na believe yayo buli omwaba na nyikiriza yayo nyowe aroho ebihara nenti buli ninkyali musigazi muto kando kaba musigazi okaba okuzira saa zino ndi musigazi mukuru na buli okaba oli mukuru nkaba nyine ekizibu kya maiso maye nkarwara araje ati gaikaraga busumi araje kaberi wasi muno eri sevilla hati hori bagaba kamutera enti bakakutera empi enti kandi juka ndi mugezi mukiraza abo amagezi ge bakamutera enti bangamba manyaro bahali nyina kugenda manya kisaidi za kibingoko wagenda nyagiyayo omukazi yansi bahane binanka ebiki
ebisojosojo manya biki hamutwe balina babichwamu buchwanda nabisibaho noikara dakika nkanizezo najja nabihaho ngwa tukozere kitu tubihiremu bayamu ebintu ntubanya obuntu tuba black aho bukibi mbwa tubikuhiremu ngamba otyo hakiri nchakora kinsakira ngenda hata bungendo gamba amaiso gakakira amaiso gutegeza gakakira baraba bali bakutere bire bitakira hati kandi bire biyahire mwaka yambiki ebyangambira bihiremu antaka yamubundi bire abyabaire mbingi aro science yentakenga habihara aro science yandemere kenga habihara nigamazima oba abantu abo bakwatagana nabana bakora korobatiki yabo bantu bakora obunakabo byokufukisa ebintu bikyebi magic timanyire habo kuba ekintu kiroramo magic ruwingi Julius kandi okimanyire kintu ekyo ebihara bitaha n'obunyorohonga iwo kimanyina abantu abayijja kuruga nk'abaganda bajja korera hano bunyoro ekintu kibasinga kubanza kwega kibasinga kutina muno bitaha bihara baitu kandora abantu ni baruga Kampala nagamba bairale soro mwana manyaba muhemu ebihara ali muganda oba kiri muri tabanyoro kiri mbanyoro naye nkugambira kintu kandi babaganda bainangeri bakyeta mu kundi nabo bitahayo kyonka babyeta kundi mali mbwe bihara enti oba enti zibaza amaiso anti bo bazeta anti oba niko mpura ni babyeta hati buli ara abantu hali twakulire businso omo ara muntu butwali tugamba ngo agohe bihara owe faithful ngo gwabe bihara ngo boko murora manya bagamba gabura muroro korota bagambaga obo murangirire utampe bihara bo bagambaga tukore ngo rero tojja kubimpa ngo gabe ahe bihara kyonka kandi arona abantu abagamba abana babo bahire bihara babaire mu rwaire naktwara yimanya kibingo manya handa atakuli butema nibagenda abana babo nibaterekerera ekyo tinkikenga kandi n'abantu bagambaga abantu abana bayingi abafaga mu irwaro nibakole cyangu bamwikizali kubi nibamutere enkinzo naafwa byaba mugabiri mu ebihara ngo ebihara babiteire enkinzo kandi baba doctor batakikiriza ngo kiriye ekyo hata aba doctor bakagenda kurura ngo abantu bayibaga abana hamarwaro na muyiba bamazire muteka mu mubazo obundi ati batankaga nikyo kurabiro bino buli bogenda mu irwaro bakuteka drip kanura nibakurabya mu mubazi direct bitakyali byakabina bine bakuteraga butera abo okubangu ngo yesango bundo mundo inamwe bihara hati nibakutere enkinzo nizikureteza ki kufua baitu kandi egeri science endo iro hati ba doctor batakikiriza hata abantu bamaraga mugambo mwana gwa kusana ine bihara bala kitabu benyini na muyibawo nafuna pikipiki na mutwaro ku kibingo hata omwana wagendaga kurura nibagamba ngo mwana terekerere bali nyabana bange kabatabatera bihara mako batwara mako bayama bihara iwa bawo batwarayo ba tinyina mwana ontwara mbi nyona eti busoma na unyaka twara gambihara bali ongire kyo kikuba Julius oba kikuba munyikiriza yawo hata ronko mwisikiwe manyire nansi bulikaira ikara nangamba bamuteire bihara araba ni wabigaba bulikaire banteire ibihara banteire bulikaire ko ni wabigaba haba kimbantu bona nibaterayo aba kutuhondera mutugambire science yebihale netahita abo kuba ali nyekande makenga mazima habo kube ebihara biriyo tibiriyo ngo bantere bihara hati ngunayi bakusa kutera bihara hati nenda yange kiro kimu ekagenda yazimba ntalire nyatanga kutere empihi bangambe bitabihare bihara bokatanga kutere empihi ende zimbire nesana katena mazima nukukyabayire hati nyowe ntagene mbe bihara hakuba timbikiririza haro omuntu omuyangambire onyunye ekibiriti obuno obunanko obusasi bwako okitere oburamara kitere kihiye kananka wakasigairo ha obunanka bwako obusagasaga babweta boto busana nibwo nyunye Mr. Julius nkanyunye obuntu obwe
enda nyagenda mutonya tanka kupama nyatanaka ebintu enda yona yaterekerera kyonka kanyontekereze bikaba bihara nkani manyo bambairemo nekizibu hata wakugenzire bakuba baguzikuyire mweze ebihara kyonka ntagenda ombihara hati ekyo kintu kitahabunye oiro harona handi ali aroba abaganda bo bagira ari kintu kibakurani bagamba etalo kandi ero liba mukuguru anti ogurukire ngo etalo okuguru ni kuzimba hano bunyoro tikitaha muno baitu nkibura muno mbaganda ati kandi ogurukire ni kuzimba banyoro bagamba ogurukire nanka baketa bato ogurukire ebitagurukika nguno zimba okuguru baitu nyaro science yandemere kenga hata omuntu okuguru kote kintu okuguru ni kuzimba science kero wa bakagamba ngo bakuyoyiro bebigere ngo Julius no mara kusamba hansawo omuntu najalo sambira na yoro bucucu bwa hati bwakubiyo bonesiza orakiro hati bigere bwakubiyora nge kigere ecucu bagiyora kagitwara iyo tokabagana bagamba ngo bamuyoyire bigere but arone kintu arono omuntu ebintu byokurogebe arono omuntu kweroga wenkanka yo omuntu anto believe ya bibugwano kikiriza okwekiriza mukwawo kwijuka buli joro twali kagadi nabala basaje ekintu kitwabaza hoga kwikiriza okimanyire buli kintu kyonna munsi muno kikolebwa habo kwikiriza nkusakera nyekyakaranka gamba nkwikiriza musimu yange ndibwe nkagikuwatawo ninfune sen kandi ninzifuna okengera abakatuliki abamu baikiriza musapuli ngwa nyo sapuli yange ndibwe nkagisoma bwe nkagisaba nkagitura ninfune sen kandi nazifuna hati n'abahindi ate abahindi baina abahindi tasakole bwire bwa lunch bwire bakagaba baramyamwe mirundi 3 baina baruhanga bayingi abahindi haruho nata komoni muno abahabibiri togo kurishina anti akadolako baikara nabo oburuhanga bwingi obareme ababarama abahindi bwingi kyonka bubakolera niko kurorera nyo muntu ti I don't judge someone obabaine kintu kyakwikirizamu okurora. Let me give you an example. Abaikiriza baranganyira. Abaikiriza baruhanga. Abaikiriza obushobozi bisaka. Okwikiriza kwabo okubakira. Iyo kimanyire kibakolera ikintu kyabo. Kandi nguno sanga baine mirembe. Kandi abo basaba ruhanga ubakurura. Ruhanga ubakurura lao. Omuntu akusakera nyenki yakara. Akagamba ajja kusaba ga omuti nigumukolera. Omuntu ondi ekiswa baramya nebiswa omuntu ondi nagamba buli lwenkoro kuramaga hate ko mukago kwa bakaiso kuramaga nagamba nyo bwenkaramaga kagana na mugongo na kikyo muhambani ko yagambye ebyamahano mfuna bufuna obu yagenda kuramaga buli wagenda kuramaga rwangana yongera stepend ataro magic yoniraho but because ekintu kiri kiterwa attachment ya birifu oba bo mara bo tekamo kwikiriza oko kikongera kuba hard working ekyo kiri aho baito kwikiriza buli kintu aro badogo aro principles ruhangezi yateireho ezitufunira mu ebintu principle kubanza kandi bino nibyo abarokole bibayibira abantu principle kubanza eba yo kwikiriza era nuko kururira abarokole abakusinga abapasi okutebeza kabo kukusinga akugamba bano kwikiriza ngojja ku nebigambo babandi babaza benda kubandi bastimulatinga okwikiriza kwawe ukengere kandi nike kiri no mbafumu mbafumu okimanyira omuntu pastor wena enkole yakoramu ebintu bya nicho kimuno omufumu hiyo kimanyira omuntu araho omuntu agamba nti nyo mufumu wangu ogwo bwenkagiyayo nkatwara yo benkoko bakiki kyonda kyegabanye ndakikora burugamba ruki amani haro mufumu kya hatiki sana omufumu ogenda kuiko muwayi amanyiro ne kimulesere barabali musigaza kwende sente
akwende sente oba ine kizibu ky'omushiki yakumutalibanisa oba sente zikwata nizirabamu nizirabamu hati wewe nyini niwatankagamba nkumulikize ona kino na kino nkurora okwata sente nizirabamu bati aro omusigazi atakwata sente nizirabamu taro hati no ikamba pasta nakugamba mwana yo bakakuroga okwatege sente nizikurabamu oba ara yakuteireho ekintu buli musajja we nakubyame ogabyame nagenda ate okwenda ongambe abasikya bakusinga bona tebalina abasajja bababyame obyame nibagenda niba bayingi kyonka kandi ino akumwenda obundi no isanga omushiki akumwenda takumwenda hati kandi araha bakakora obuntu mu bintu byekidoma ayemera mu kanisa nagamba Ruhanga akunyolekya amabara g'abantu abakutandikirizaho leta J mwiruke mwijana Jennifer hati Jennifer Julius boy Jackie musajja wa Ruhanga akumulikyo akurura burura atumulikizege nagamba Ruhanga kumolekya ngu oli supposed kuba nogenda Dubai okwenda genda Dubai nkuboine notembe nyonyi nogenda Dubai hati butubuso omusigazi akinte kyatakitekereza aratagienda nagamba nkura mana obisikiwe oino omusajja wamwendaga baitu yakulekaho okachura amaziga omusajja ogaine ekintu kiyakukozera hati amyaka yobisiki myaka 25 23 21 akwika myaka gatakatunga gomwana obojo wakwenda muno akamuleka wakwenda mutima obundo moja disappointing hati nibe abarokole badupiramu abapasta badupiramu abantu nkugambire egyo principle ya Ruhanga yateireho okwikiriza buli muntu weno okayikiriza in fact mu Bible mu Ruhanga agamba nti bintu bingi okwikiriza kwao byeswe byakoraga byona yagambaga okwikiriza kwao kukozereki kukukirize bano okwikiriza ati principle ndirere nabarokole ibakozeseze kubi kuli kugaba badi dogo Ruhanga kateekaho a principle kandi n'abantu bagifora ya bulikiro mbu agaba ahebwa no bogaba ofuna okengere iyo gaba yes egyo principle oba oli mulokole oba oli mukafiri oba oli musamize emukolera yo mabakima mafina ina akasente ara kusinga mafina kugaba taro araho for the long time for the abasiramu ababaire baina senti ara kusinga abasiramu kugaba okengere egyo principle kora hari nuko korolera abapasa malingo bagikozesa bagamba hereza ruhanga lete kimuke 10 baitu esente zo kwikara no hereza ruhanga ezo utakururaho ngazihereze mu Ruhanga kuraba mu pastor pasa na hikayo butumwa bazitwara mu pasa wa iyo Ruhanga nukaine sente nyingi iguru woko oba musanga nka Ruhanga ine egutiyane kudioze sente nyowe nkagamba echaje solo ze sente abakatoliki abarokoli amanyabaki nibasoroze sente no Ruhanga sente zaina iguru woko baito kimanyire esente zibahayo mu kanisa zirani ze sente ezitugulire byokulya mu iguru lero nyonkufu enjara esente zibahayo mu kanisa zirani ze zitugulire byokulya mu iguru okwo bangi tujja kufu enjara nyosa kubanta inayo dai wenjale kuhotokora yo nyowe kunyidira kiwita esente zibahayo mu iguru tukagala tukasanga ati nizo zigule ziri tugulire byokulya oku mwiguru nkufwa tamukaga ndalisa bakufa enjale ku Twitter na nyonda alisa baiti osakulya ali aho nkuli yawo kumara nka myezi nka niyege nibikuwaho wane jozi tukaba munanka wahereza kuse ati nka hayo biramara kasumi kibitahoyireho baiti atutuna abantu obagamba ogo kwayo kwaye mu church ati rero mwene waitu dira kisogo ahubwo akufera yenjara ogo akufera yenjara akufera yenjara kandi watakulya nekiro kim takufuna ona kokuli
tuinamu n'abantu abatakufunira kimu kyokulya mu kyaki enjala nebayitirayo bayinyonsa akufunafuna katiito nanyowe katiito nebagamba abogamba tituna kyokora watayaka kandazi nolya nokekereza batukanda bakuhangarayo ku bajeni jena hayo mukyaki jena akufunira kimbulikiro bakumugamba asibege line mirundi ebiri jeni nadaba gitera mu iguru ndadabo kujuka tuli musomero ntudabulinga ebyokulya hati principles zone ezo zitukubazaho zona eyokwikiriza n'okuhayo abapasita bazikozeseze kubi n'okwiba abantu ego hati arekinte kibagamba baito abakanda abiza abapasita kandi okubabiiza tukolera abantu Julius bamusaije manzi abantu bakumanya otamanzi hata rekinde kibagamba abapasita ekibatumbya muno kwa yekimu ke 10 iyo kimanyire bana abapasita bakusinga biro bintu basemere kuba kutunga ekimu ke 10 akufuna kiyaki akutunga kiyaki iyo kimanyire ekimu ke 10 kikaruga hali ebika 12 bya Isiraeli ekaba ruhanga akagigabanizamo ebika 12 manya ekyaba Efraimu manya ekya Yuda manya ekiyaki hata akaba hekika ekibayitaga ky'abalevi ekine ky'abalevi kitafuna obugwetwa bire bika byone bindi bikatunga obugwetwa hati kine kika eky'abalevi bakigamba kyo kiralyaga akanisa bala abandi baragendaga bakole ekiro ky'omusanju baije baletera bane kimu ke 10 bana abalevi batatungira obugwetwa hati wesanga pasa nagamba ndi mulevi balina kumpe kimu ke 10 buli kya sabiti kyonka n'osanga toli mulevi habukuba yo kimaba basaba bakusinga bagaiga n'okusinga entama zabo hati bapasita bwire buno mu Uganda abagaiga abakirayo nabo balamanga balina na business ezikusinga zentama zabo hata how can you be a Levite na company pasa tutababihiza badoga bapasa anyo tinyino unkubihiza amazima Julius ekinunka bakichwa ngukandi hare bintu byokurura ngo kale Julius alimu abapasita abamu abatagendera muna kintu kyokusaba eseyi baitu kandi buli pasita wena okakurura akwijambo wa pasita kuragura nabi prophet torori nabi birobina mpaka burura nare bintu akuragura ebintu ebinzegeza burura banagenda ngo banagenda kanisa ngo mpaka ina kupangisa kabangali abasirikale niba mutera red carpet stupid things misa niba mutera mungu bwabana alibati bateka red carpet ne nanka aina ngo ina ne malaika zimuli batira ngo malaika nyonkero kemo kasanga aba ego kabangale mulinzi nyamugamba baite government eno bweri hinduka re bintu bingi bitujja kuhindura liyara mteri baka muheka bangali baite ohanagi muhagipangisa polisi ali baona njagenda bwe mwikia kanisa ne garuka ya polisi ati baba mazire kusabira abantu ni bagiterera nta nabbi amazire jogi mutabale how stupid things na haipinga oli mukakanisa kawo kitikaina wadde nabantu 1200 ngunayo kwenda kabanga kionka nyeki nyamuboino omuntu just amanyira ku marketing ekyo ruhanga kakimo business yagi marketing ekyo kuhaipinga business ruhanga kakimo hati wa Julius Chalo kunenyo musajjo gubaite wali mu business akuteka making kyokusana Julius walo ikalira microphone nano ikalira business okimanyire nabyo go making sure at least buli kyakasatu apangisa ye moto kendi Range Rover asa kupangisa Hilux V8 BMW ati ngagimuraga nayo akira kupangisa Range Rover V8 ezo Hilux ezo nza akira kupangisa nabi nengabo nankaza ini zijanizi nabyo garo nyatungira accident tokujuka binatungira accident nkujuka agenda ateveza mbantu mu kanisa yaye abagamba omusigazi abaire na parampa tafunira accident toza kuharampa musajja wa ruhanga akale motake ataina kyakukoza can you imagine
Can you imagine? Omusajja wa Ruhanga yota wa Stan. Agira jaga. Stan niwe yakuhangira. Nyowe mbaire manyire Bible kugamba nti gonzo munyanzigwa waawe. Bwenko bandi munyanzigwa waawe. Do you have to pay evil for evil? No. Hati mukutebeza munjiri. Nyora nsikirizo otakwijja kukwenda. Okenge. Bokuba no sakujaguza bokuba ntareki byekintu ekimpikirewo. Padogo. Abakotaranga abantu abakuteka mesente. Abakotaranga abatalemwa. Bayo kugambira alimwa abafere muzimu. Abafere bayinge muno. Abafere bayinge muno. Bayo Julius nayo kusala nazandi kubwa pastor. Ngoka kugambira tutandike kanisa. Business yonka eri mu sente kandi ekwangu ya speed gaiga. Anyonka kugambira tutandike kanisa okalemwa. Habakuba Julius tebeserezamu ito ngeri twikaire research itukozere mu bana buseki ndikyo nekitutaku tumanyire na buli muntu tumanyina kinte kibantu kibakwenda akujja no muraburoti no manyona ina nakizibukiti no mugamba Julius Xavier sinkora goiro Xavier sebakakuruga kisondo kwa abantu bakubaroga abantu abatalemwa motor spares and garage hoima baina spares zone za bajaji senke zone abazine abokono ende pikipiki ya kugihindura oil abokono ende pikipiki yawe kugihindura emipira manyempanga byo nabanu abatalema motor spares and garage babine bakusangi bakwebi harodi no kyaruga sax pub omulyango gukubanzo sax pub nigo gukubanza ogukubanza no kyaguguru koti ogwa kabiri ogugaruka ogwa kabiri baina ba makanika bakutunda spares zona mukika kya pikipiki senke kuinkui bajaji TVS kitanka baina machines ezikusara embao na ba makanika na spares za machines embao alesire no bukusaho oboma okusa paskala mabyona ba makanika bine so baba talema mutera namba isimu 0787 kinana na isatu 09 ana naina orundi 0779 17 02 asatu na 5 batalemwa baina na ba makanika kinu kikuru muno omaba makanika nabo babazibu ege bansonga omuntu makanika agenda na ihamo ikintu ekikora na kutera mu ikifu nateka mu ikifu so datoga kando zigene kiomezi ati ekyo genda mbatalema kuhara ba makanika nkabo nituba naba Arafat rolling chicken ali enyuma yekyombeko kya Bunyoro Kitara Kingdom ekyombeko kyobukame ekitawo Stanbic Bank nyine mu kikubo enkoko zone zikunura enungi Arafat nuwe azikoraki nuwe serving Arafat rolling chicken okusaka tibaina na nkoko zonka baina chipsi baina amandazi chapati baina sumbusa baina bintu bingi baina byokunywa ebikuhezo mutima no ka fridge zabo zikara zina nanke ebyokunywa ezikufukise kyokunywa malo kagambo musana gunyo oyo nekinde kinyabagondezo enkoko zabo tibaziraza tibakutogenda ibakakuha ebihoro ekyo nikyo nyayendezo hali abana manyola kisangane ina mako kununka nunga oli enkoko naiwo norurangu sente zawe zibaizina kulia abokuba no ende yo mere kurungi ni bagiomya amaki maro enkoko yo gitandika kulia nora mu rusaisai nebihuzi hati bya Arafat tabini batera namba isimu 0776 28 kinana naina atana na mwenda rundi 0753 29 kienda nkaga na mwenda ojja kuba ina Arafat rolling chicken mukikubekyo kya Stanbic enyuma yekyombeke ekyo kya Bunyoro Kitara Kingdom hati nitubana ba wellness beauty center baina ebyokwekora byona byokwewunda okwenda kunyirira okwenda kubana oboya kurungi okwenda kulibata mu bantu buli muntu wena nagamba mali omwana ogwakuzoka kurungi kandi abasigazi byeje kwetera obuhuhu webale uje mu bantu noboya kurungi oherezo omwana hagagambe mali hatinya abatwara muno auta abana mwana mutwale auto aje kuhaginga na wagambe mali haroro susurwa rona ni rurobo mukwate mu ngaro na uroro okumuhaga
wene enkwawa zaawo zinamu ekikuhomookayo. So ate ebyo nakubihera genda mu Wellness Beauty Center babikuhereze baina na swimming costumes bokuba noenda okusaba abenda bintu byo kuswimming ebyo abasajja n'abakazi obubago burungu bwa first class obwa abakazi n'abasajja baina baga z'abaana ati bagenda isomero baina baga z'abaana b'amasomero baina bya makeup byona manya massage oil massage manya bikita kutabura tinuko byona kusigikira osusuru wao oboli wa brown oboli wa black oboli chocolate mu rususuru wao bali ba Wellness Beauty Center batera namba esimu 0782 57 leka namba ngigarukemu 00 musanju kayamburaho 0 ina ananemu 20 ojja kuba noina abarafat rather ba Wellness Beauty Center tuina ba SK Wines and Liquor Store bakusangibwa muhanda gwa Passe Road opposite na vikali yabaire enkuru aho nini opposite na vika enkuru ali yabaire okuba nosanga aba SK Wines and Liquor Store kandi bano baina ijoro talero wines bali nibatwanjulira in fact eza beyi neze milioni 2 bazino irogamba cyalibo ebeyi yabo eri ya hansi erinke yokusubuza baiteze wines ezikusinga zibatu bitwali nturora okusagenda mabaraga beibe yazo ande batugambaga beyi obusubuzi iyo obusubuzi hata bakota gendo kedembulira ogende wedembulira obirine bukyali oine obugenyi oina kapateka we otinoboko botaina pate okwenda kunyumirwa mna abantu bata baseno bahangulirege kikopo mugende babaguze nanka wines mupopinge mutanywa kandi haragene yebidomurira bayitisa kandi genda mwa SK Wines and Liquor Store osobole kuba no yefunire cyo kunywa kirungi kandi tukuligamba wine zone zibaina zikutamiza no arona zikutamiza okujuka utwali ntugenda ijweri kulinanka omwana akaba kwasira kadomora ka lita 5 kana tuli kaboyi akwasira lita 5 tubobara bakufu alinda nyenki yakurora ase noje kale nyengi alinda gyosi nyengi linda rarora kale mwebali munabaikane mutonde hali tukatandikire gentekaniza ekiyererezi buli bantu barungi muri bakabi muno leka tuchaitene sabite kuija Hakitara TV obwire nibo bumu abadogo yenda kuramukya mucyali wawo no wange Sky Limit ukangamba inde kintu kimu kuyiya Sky Limit mtu wange tunebitu kuyiya mpora na Faruku tuina Muhammad Electronics abo na bantu bange mutawoni munu warura nyanyirira anti kunyirira kwabo kale mwikale kurungi mbaye Hakitara TV kwegesa kumanyisa.